Так. Өткөндө ушул эле ипс топикти өткөн элеге. Азыр могу номерлери ар түрдүү 16. Бул өткөндөрдү сиз айта койгула. Ответтер кайсы экенин. Биринчиси кайсы? Эмне бул? Ответти кайсы берип турат? 있습니다. 보스 한 대 있습니다. 뭐 эмне 한 대 деген эмне? 한 대. 대. Штука. Эмнелерге колдонулат? Машина жана техникаларга. А мына кон деген эмеге колдончу эле? Кон. Китептерди санаганда конду колдонбой атабызса, мисалы чек 한 권 있어요 deyilse 한 권 있어요. Şunu ne okan? Bir kitap var okata 한 권 있어요. 네. 책 한 권 있어요. 낙작시 긴 뜻이. 뭐였니? Mesela 봐. 뭐예요? Gözüne şunday болады. Қараңlar. Үш рет белгілейсіңер. Мына жақтан белгіленіп шығады. Next базасына. Next деген кейінгі, ya. 오토바이입니다. 비린치 сөз. 승용차 эмне? 승용차 эмне? 뭐예요? 마시나, жөнді 차, 자동차, 승용차, 차 деген баары жөнөкөй эле машина жана пассажирский неме машина жөнөкөй эле седан машиналар, 승용차 деп коет. Седан машина. Кийинки 오토바이, мотоцикл, 자전거 эмне? 비행기, самолет. тура кийинки сөз эмне? 이거 뭐예요? колесо. 기타. 드럼 эмне? 드럼. 바라반, 피아노. 뭐 실로폰 дегенди? Жок, жана. Ушу тоголок жагында немелер бар го, жагында детский игрушкаларда ар түрдүү звук чыгат бурданара. Ксилофон деп коет, ксилофон деп коет. Мен деле билбейм. Ксилофон колдонбогонса. Так. Так, кийинки уже муну кылбаганбыз. 13-чү суроо экен. Кана кайсыны коебуз? Окуп көрөбүз. Давайте кегиле. 빈칸에 들어갈 알맞은 말은 무엇입니까? 빈칸에 들어갈 알맞은 말은 무엇입니까? boş жерге кирүүчү 알맞은 деген тура 들어갈 кирүүчү тура 말 деген сөз эмне экен, 무엇입니까? эмне 하나 карайбыз. 재고용이 무너져간 게임입니다. 카이스겐 재고용이란 3년의 취업 활동 기간이 만료된 경우 사업주와 1년 10개월 이하의 근로계약을 맺어 취업 활동 기간을 эмнеге алат экенбиз? 1, 2, 3, 4 кайсын кылган элек? Uzarttı. эмне? 자, 재고용, 사업주, 만료되다, 계약, 근로계약 дегендер эмне болот? 재고용, işe kayra kabul alуу, 재고용, işe kayra kabul alуу gene, kabul alуу. 만료되다, 기간, 활동, 취업 활동 기간이 만료되다. İşte vaktısı bütkün. Deydi. Bütkün uçurda. İşte vaktısı. İşte vakt. 취업 활동 деген işte özü ha. 기간 деген vakit. 만료되다 bütü. 경우 случай деген сөз да. Эми учурда, бүткөн учурда 사업주, жұмыс берүүчү, 사업주와 предприятие, 사업주 1년 10개월 이하의 1일 10aydan ылдыйга 근로계약을 돼. 근로계약, 근로, iş, 계약 деген келишим. iş келишимди 매저 돼. кайра түзүп, iş келишимди түзүп, 취업 활동 돼. 기간을 иштөө убактысын uzartkanın sistema 돼. 재고용, кайра кабыл алуу деген эмне 돼. 3 жыл иштеп бүткөндөн кийин, короче, кайра ишке кабыл алыш үчүн жұмыс берүүчү жай 1 жыл 10 айга чейин iş келишимин кайра түзүп, iş келишимин түзүп, иштөө  uzartkanды айтат дейт. 말합니다 деген айтат деген сөз,
어디가 있어요? 연장. 연장하는 것을 연장하다 되겠어. 생략해. 연장하다. uzattu degan tushuntiriladi. uzattu. 지원하다. 지원하다. bu topshiruv degan so'z. 지원하다. topshiruv je berilwa. topshiruv je beril. 준비하다. 하는데도 는든 어디다 나는 거여서 준비하다. 다야도와 다야도 수습하다. emnede 수습하다 estegile. 수습하다 стажировка. стажировка ekan. 수습하다 стажировка. Так, keyingi o'tib. Joe, значит, nima ekan? 4 ekan. qaysi bu? 아침과 저녁에는 돈을 내고 식사를 해야 합니다. emnege? Tekst emne jöndele? 자타카다. 귀하의 근로계약 기간 동안 회사에서 기숙사를 제공합니다. 하지만 기숙사를 휴가 기간 동안 이용하려면 미리 신청을 해야 합니다. 휴가 기간 동안의 기숙사비 역시 회사에서 부담합니다. 그러나 기숙사 관리비는 월급에서 공제합니다. 점심은 회사에서 제공하지만 이외의 식비는 본인이 부담해야 합니다. 회사 식당에서 식권을 구입할 수 있습니다. Короче, bunu естеш үшін менің мұрынқы видеомды көресіңдердағы түсіне аласыңдар. Жоғы ошо болчу. Өткөндөрдү кылбай эле көтөлө. Көтөлө эле. Так. Но эмне? Сокто деген сөз эмне? Муну эстеге. Сокто. Сокто. Анан журида деген эмне? Журида. Орини деген эмне? Орини айтып катесиз. Сокто. Сокто. Ылдамдык. ылдамдык. Мурунку видеолорун көргүлө жаттагыла. Сокто. ылдамдык. Чурида. Азайтуу. Орини. Жаш бала. Ошондой эмне эле? 어린이들이 들 деген жаш балдар. 많이 көп 다니는 곳입니다. жүрүүчү жай. 속도 ылдамдыкты 줄이고 ылдамдыкты неме кылып азайтып 잘 살피면서 жақсылап қарап дейді. 잘 деген жақсылап қарап 지나가십시오. өтіңіз дейді. ответ жоғы 4. 학교 앞 дейді. не ал 학교 앞 деген? жоқ, 학교 앞 деген. 학교. 학교 몰라요? мектепта 학교 앞 деген эмне? өткөн нерсени эстегиле. 학교 деген мектеп, 앞 деген алды, ошон үчүн кайталагыла, кайра кайталагыла өткөн нерсени. Оңой эмес мындай тилди үйрөнүү негизи элечи. 자, 응급 деген эмне? 응급 의료, 응급 деген, 응급 의료. срочный медосмотр, 응급 의료, срочный медосмотр. Bunu өтүп кетеле эле, буну кылганбыз. Видеону көргүлө өткөндө. Так, кийинкиси кайсы экен? 5 кылганбыз, 4 кылганбыз. Баарын кылыппыз. Мынакей. 24, 23, 22, 21, 20, 19 баштап кылабыз, Муну эмне эле 18? Эмне ал ошо? Сварканын корейче эмне дейбиз? 용접. 용접. 나무를 심고 있습니다. 되겠니? 노제대 용접을 하고 있습니다. 됐다. 용접을 하고 있습니다. 스와카 그룹자다. 나무를 심고 있습니다. 임냐고? 나락들 심고 있습니다. 심다. 야. 애깁자다. 오turguzup자다. 오turguzata. 나무를 심고 있습니다. 오turguzup жатты. 땅을 파고 있습니다. 임냐고? 파다 деген сөз. 파다. 팔다 деген сатуу деген сөз, Караңыз, окшош экен, 팔다, сатуу. 팔다, сатуу. 파고 деген бул казуу, 파고, 파다, казып жатат болот, ып жатат деген грамматикада бул, Эсиңердеби? 땅을 파고 있습니다. кийинки 못을 받고 있습니다. эмне бул? 못을 받고 있습니다 деген. мык
Agıp jata. Takta degen kagu. Mot degen ne eken? Mık eken ha? Mot degen ne eken? Mık eken. Mot'u 받고 있습니다. deymiz. Tak, bunu ötkönbüz. Kийinкини карайбыз. Мындай кылсам көрүнөт экен силерге баарыңарга, мындай кылсам. Но тесттегидей көрүнөт да. Көрүнгөнбү? Тесттегидей көрүнөт, а? Тестте ушундай да. Но submit'te басабызбы, муну басса болобу? Не бул? Submit answer деген. Өчүрүп кетет да. Тестти бүтүрүү деген сөз, а? Жыйынтык чыгарып жүрөт, а, сразу. Значит, не базарына силер муну окуйсуңар. Могу жерде бирөөнү белгилейсиңер дагы. Кайсы базар? Но preview же next. Preview next. Next базар. Preview эгер белгилебей калсаңар, карайсыңар да могу жерде 1 2 3 4 белгиленбеген ортосунда ак бирөө турса, калгандары белгиленип турган болсо, preview кылып туруп ошону белгилеп туруп кайра next кылып туруп бүтүрүңөр болот да. Бирок баарын тез белгилейсиңер. Убакыт канча мүнөт берилет? 30 мүнөт, а? Жарым саат берилет. Жарым саатта баарын белгилеп кетишиңер керек. 20 суроо, 20-20дан берет да. Мурун 25-25ден болчу да, 40-50 суроо болчу. Азыр 20-20дан, а? Оңой эле кылып койгон да азырчы. Бул мурункуларда кыйыныраак. Бул деле бирөө 2015-жылкы деп турат да. 20-20дан азыраак суроо, бирок мемелер суроолору деле бар, и балдары дагы мындай аз болуп калат да. Бирөө туура эмес болсо минус 5 балл. Хорошо? Так, кийинки. 빈칸에 들어갈 가장 알맞은 것을 고르십시오. 네. окудуңарбы? 빈칸 дейт. Но сразу мындай турат, карагыла. 빈칸 деген пустой жер деген сөз да. Бош жер, пустой жерге 들어갈 기류주 가장 дейт. 아야마 알맞은 두라슨 고르십시오. 단다글라 deyta. 니에겐 투안 씨는 보통 오전 8시부터 9시도 окушуңар керек тестте. Карагыла, силер кантип окуйсуңар? Кандай бирөөр үйгө катып чыгарып окуп берчи. Орозой окуп бер. Мына видеодон да угалы. 8시 투안. 어구 까지 일을 합니다. Ушул биле сөзү ушунчеге жокодон. Кара, бул мынтип окуш керек. Bunu berdim o sizlerge. Dayanmayızlarmı? Bir testi bekar bermeyim ben ha. Бергенден кийин буну силер карагыла оку. Көп окугула, эртеден кечке окугула. Чтобы тестте кантип окуш үчүн убакыт кетип атпайбы, туурабы? 환시는 보통 오전 8시부터 오후 5시까지 일을 합니다. хотя бы ушуну тест окусаңар, 안 может ойлоносуңар. 시간은 빌드게. 시간은 8시간입니다. анан карайсыңар. 후안 씨는 보통 오전 8시부터 오후 5시까지 일을 합니다. деп туруп, 출근 시간은 8시간입니다. 출근 деген bu işe 바로 돼. 출근, işe 바로. 근무 деген iş. 결근 деген işe çık보다 işten kalу. İşten kalу. İşe çık보. 결근, işe çık보 deyla. işe çık보. 그러니까 퇴근, işten үйгө кетүү. İş бүтүп işten кетүү да, ошол үчүн. 퇴근. Значит, карайбыз. туан 씨는 보통 дейт. туан 씨 дейт. туан мырза. 보통 деген эмне? Обычно деген сөз. Билесиңерби? Жөнөкөй. жөн күндөрү же. Обычный күндөрү деп айтабыз го, туурабы? Обычно. Жок. 보통 деген обычно. Сен обычно канчада тамак жейсиң? Ошентип суроо берет го. Обычно дейт. Ожон дейт. Эртең мененки 8 деген эмне? Анан кажи деген эмне? Өткөнбүз кече. 8시부터 дейт. Saat 8ден деген була. Окуу түштөн кийинки кечки маал. Түштөн кийинки 5ке чейин болчу. Бутоккачи деген bir нерседен убакыттан bir убакытка чейин, а? Дан чейин деген мүчө, а?
8시부터 5시까지. понедельник 때 вторник 체인. 월요일부터 화요일까지 대신해라. 월부터 너 스타트 보이나? 화까지. 화요일까지. 이게 뭐 월요일부터 화요일까지. понедельник 10. вторник에 체인. Значит, 8'den 5'e çeyin 일을 합니다. Не, İşte Туан обычно эртеменки 8'den кечки мал 5'e çeyin işte. Ana ne o? İşe 바로 уақытысы. 출근 시간은 8시간입니다. 8 saat 돼. birdeki saati de 시간 деген убактысы, убакыт. Убакыт. Биrdeki убактысы 8 saat 돼. Эмне? İşe 바로 убактысы 8 saat. İş убактысы 8 saat. İşe çıkma убактысы 8 saat. İşten үйгө кетүү убактысы 8 saat. İş убактысы. Значит, кайсы экен жооп? 근무. 근무 몇 개? 시간은 8시간입니다. 됐다. 시간 몇 개 билесиңерби? 우바크다? 우바크. 시 деген saat. 5시, 8시부터 5시까지. 오전 деген нене? Demek 오후 деген түштөн кийин. Ошону билесиз. Бул бүт эле биз билген эле немелер экен, Значит, өзүңөр билгишиңер керек эле азыр, 근무 시간. Bunu bile bilmeyip de 근무 деген söz iş деген söz. 출근 деген işe 바로 ken, 결근 işe çık보, 퇴근 işten үйгө кетүү сөйген, Жоо кайсы болду? Эмне ал 근무 деген? Iş, Iş убактысы деген конечно эмне дейбиз? Iş убактысы. Ишти айтасың, убакытты айтасың. Эмне болду ушунда? 근무 시간да карабай айтып коебуз. Резко чыгышка, 근무 시간 эткенбиз. кийинкине давайте кылабыз. Бул дагы суроо ошондой эле, 빈칸에 들어갈 가장 알맞은 것을 고르십시오. бул 19дан 25ге чейин ушундай экен. Значит, ушундай суроолор оңой, карагыла. Пустойдун ордуна коюшуңар керек, жүз сөздүчү, Оңой бул. Жанагындай текст караганда, бир толтур текст окуган суроого жооп бергенден көрө, ушундай оңой суроолордон бал алып кеткиле. Ошон үчүн сөз көп жатташыңар керек. 근무 дегенди эмне дедик? 결근 деген эмне дедик? 결근 деген эмне? 결근 işe çıkma. 퇴근 출근 işe 바로 출근 işe 바로 кийинкине кылабыз. Давай 20 эмне дейт? 통장을 만들려고 하는데 бул жерде 만들다 деген сөз бар экен. 통장 деген сөз бар экен. 통장을 мен окуп берейин, биринчи. 통장을 만들려고 하는데 어떻게 하면 돼요? 네, 이 빌드케니, 니 되게 주사 빌드케니 작성하셔서 신분증하고 같이 주시면 됩니다. 네. 아트 가이소 통장 되겠니? 빌려주세요. 통장 통장 되게 뭐 숏, банкта 숏다 жазыңарго. 통장. банковский карточкада жана карточка, счет деп коелу. банковский счет. Ошондо банковский карточка деген сөздө негизи банковский карточка эмес, банковский жанагы неме бар да, бир дептерче болот. Дептер сыяктуучу, ошо 통장 деп коет. Ошол жерде бизде андай жок. Кореяда бар 통장. банковский карточка деп коелу. Жанагы карточка эмес. Тетрадь сыяктуусу. Мынтип ачык ошо. банковский книжка деп коет. банк китеби, китепчеси. банковский книжка болчу, 통장 만들다 되겠니? 만들다, жасоуда, 만들려고 합니다. 려고 되겠니? 려고 해요. грамматика, 려고 h가 qo'shiladi. 려고 해요. o'tganmiz. 려고 해요. 은 deb жатам. не oldu ошондо? 만들려고 해요. тамакты бул жерде. жасайын деп жатам. эмне жасайын деп жатты? банк китепчесин неме мандылда жасатайын деп жатам дейт. Ошондо жасатайын деп жаттым эле. нынде деген эле деген да. эле. жасатайын деп жаттым эле. 어떻게 하면 돼요? 어떻게 하면 돼요? жаттагыла бул сөз жөн эле. 어떻게 하면 돼요? эмне кылсам болот дейт. 어떻게 하면 돼요? 어떻게 되겠? 간다이 그삼 뭐, 줘 보사? 간다이 그삼 뭐.
Qanday qilsam bo'ladi? Emne? Kartchkani kitapçeni jasatayın dedim dedi. Bank kitapçesini jasatayın dedim dedi. 통장을 만들려고 하는데 어떻게 하면 돼요? bank kitapçesini jasatayın dedim dedi. Qanday qilsam bo'ladi deydi. Ne deydi. Ne? Ova. Или хорошо degende ya. Bak iyi deydi. İyi degen bul. İyi 서류 degen dokument bul. 계좌 bu short. 명함 bu vizitka. 책 kitap. 가라. 네, 네, 와, 네. 다큐멘트 쇼트 비즈가는 기대 T 작성하셔서, 네, 작성하다 되겠, 작성하다. 약간 자스포인 쓰다 되겠어. 작성하다. 쓰다 되겠어. 심려. 여서 되겠, 읍 되겠 미쳤어요. 작성하셔서 신분증하고 같이 주시면 됩니다. 신분증 되겠어요. 신분증. Удостоверение личности. Удостоверение личности. Ошондо ID паспорт деле коелу. ID паспорт. ID паспорт не экенбиз? 신분증. жаттагыла. 신분증하고 하고 деген 같이 деген эмне? 하고 같이. менен чогуу болот но 하고 같이. ошондо эмне болот экен? эмне менен чогуу экен? ID менен чогуу 주시면 됩니다. 주다 деген сөз. 면 됩니다 деген берсеңиз болот деген сөз бул. жесеңиз болот. 먹으면 됩니다. барсаңыз болот. 가면 됩니다. барсаңыз болот деген эмне экен? 가다. данын ордуна болот экен мена. 가면 됩니다. уктасаңыз болот. кандай болот? 자면 айтпайсыңар толук. 됩니다. Так, сатып алсаңыз болот. 네, 사면 됩니다. жесеңиз болот. бул жерде 받침 барда. 으면 뭐. 먹으면 됩니다. 받침 бар сөздөрдө, значит, 으면 됩니다 болот экен. 받침 жок сөздөрдө 면 됩니다. Значит, эмне экен? эмнени толтуруп берсеңиз болот. Визитканы, китепти толтуруп бердейби же документти толтуруп китепчениби? Китепти бул, чек деген китеп. Неме? банк китебин ачып атат да, китепчеси. Китепче деп ойлой коюнчу, банк счет да адашып атат нерселер, адашат. Китепчеси деген билбейт аны. банк счетун ачайын дедим эле дейт. банк счетун ачайын дедим эле, эмне кылсам болот дейт. хорошо дейт. бул китепти толтуруп бер, бул китепти чаксаңашаса дейт. жазып, бул китепти толтуруп берип, неме ID паспорт менен чогуу берсеңиз болот дейт. Китепти толтурабын. Китепке жазабын, китепке. Чек деген китеп жагында, окуйт. Чек деген китеп да. Счет, визиткага жазабын. Визитка эмне экенин билебизби? Документти толтуруп бериңиз дейт. Анда могу документтерди толтуруп бериңиз дагы, неме менен чогуу бериңиз. Документти эмне дейт экенбиз? 서류 дейт экенбиз, 서류. счет деген эмне экен? 계좌. визитка деген 명함. визитка деген жана номер, телефон, компаниянын аталыштары жазылган, адреси жазылган. Кичине мындай баракча. визитка деп коет. Ошону 명함. китеп эмне экенбиз? чек дейт экенбиз. Түшүндүк буну? Ушул сөздөрдүн баарын көчүрүп жазабыз дагы. Жаттайбыз. Та кийинкиге өтөбүз. 21. Не дейт? 자, жанагындай экен. 빈칸가 коет экен. Мисалы, 빈칸 деген эмне? 빈칸. могу жерди биз 빈칸 деп коебуз. 빈칸. Эмне билбей атасың? ойлонуп калдым. 빈칸, бош жер. 한국어 공부를 하고 싶나? карагыла, мынтип окушуңар керек, хотя бы мындайраак окугула. 한국어 공부를 하고 싶지만 한국어 학원이 너무 멀어서 할 수 없었습니다. 그래서 인터넷으로 한국어 공부를 하려고 웹사이트에 이렇게 거인되었습니다. 이제 문제 없구나. 한국어 공부를 하고 싶지만 한국어 학원이 너무 멀어서 할 수 없었습니다. 그래서 인터넷으로 한국어 공부를 하려고 웹사이트에
неме кылдым дейт. Регистрация болдум дейт. 하나는 미국어로 알아라. 한국어 공부 되겠니 하고 싶어요 дейт. 한국어 공부를 하고 싶지만, 지만 되게 하지만 되게 쓸 때 나오는 건 하지만 비록 되겠네. значит 비록 지만도 못 보였더라 하나 들어. H가 거시 보였더. 미사를 한국어 공부를 하고 싶. 한국어 가리들이 공부를 하고 싶어요 돼. 하고 싶어요 되겠니? 하고 싶어요. 매매 그 H가 거시라. 고 싶어요. 결제하러 돼. 싶다. 고 싶다. 은 뭔다. 하주 되겠나? 가와임 되겠어. 오금 겔디. 하고 싶어요. 지금 겔디. 겔디요다. 겔디. 하고 고 되겠는 겔디. 지금 겔디. 먹고 싶어요. 말금 겔디. 가고 싶어요. көргім 겔디. 보고 싶어요. 문어권비스. значит, 한국어 공부를 하고 싶지만, 한국어 공부를 하고 싶지만, 가이드는 유령음 geldi. 지만 되게 하지만 되게 썼던 geldi. 하지만, 비록 돼. 한국어 학원이 학원 ötkömbüs bize. 학원 emne? 외국어 학원 kurs. значит, 한국어 학원이 돼. 가이드리 kursu 너무 멀어서 돼. 멀다 деген сөздің келтір, анан осо мүчөсү кошулуптур. Дагы этишке кошулат. Этиш жана сынаточ кошулган грамматика. Асо, осо, йосо, хесо. Бул эмнелер? Дыктан. Дыктан. Значит, не болот экен? Дыктан. 한국어 학원이 너무 멀어서 돼. корей тили курсу 너무 аябай. 너무 деген аябай. жас кыла. 멀어서 멀다 деген не? алыс деген сөз. 멀어요. 멀어서 кандай окуп турат? алыс болгондуктан 할 수 없었습니다 дейт. окуй албадым дейт. кыла албадым дейт. 할 수 없어요. 하다 деген бул эмне? кылуу. Bizde grammatik var eкен. Ha'daga lı koyulat eкен, ha? Hal su istoyo деген сөз бар. Hal su itta, же болбосо opta деген сөз бар. Ошондо hal su istoyo кыла алам болот. Hal su istoyo эмне экен? Hal su istoyo. Hal su opsoyo болсочу кыла албайм болот экен, а? Бара алам дегенди кантип анда? 갈 수 있어요. 말아오바임. 갈 수 없어요. 딱. 다갈 수 할래. 이체람. 마시다. 마실 수 있어요. 이체알바임. 마실 수 없어요. 이 문제대다가 받침반 сөздер бар. анда? 제임 деген қандай? 먹다. 먹을 받침받아 먹을 수 있어요. 있어요? 제알바임 먹을 수 없어요. 제알바임. 사실 내가 한국어 공부를 하고 싶지만 한국어 학원이 너무 멀어서 할 수 없었습니다. корей тилин окугум келди. бирок корей тили курсу аябай алыс болгондуктан кыла албадым, окуй албадым дейт, 할 수 없었습니다. кыла албадым дейт, туурабы? кийинки 그래서 деген эмне? ошондуктан интернет аркылуу дейт. интернет으로 한국어 공부를 하려고 корей тилин үйрөнүүгө дейт. 하려고 үйрөнүш үчүн. 려고 деген бул үчүн бул жерде. 려고 деген грамматика. үчүн вебсайт дейт. вебсайт деген сөз. оңой эле экен вебсайт. жанагы сайттарга да вебсайт деп коет. вебсайт에 эмне кылат экен? которобуз. 인사했습니다 дейт. саламдаштым дейт.
인사했습니다. 사람 다ştım. 인사하다 деген сөз 했습니다. өткен чак жазып тұр, 했습니даның орнына біздегі учур жөнүндө мындай эле кандай болот? 인사하다. учур жак кандай болот? саламдашам. саламдашып жатам. 인사해요 болот да. өткөн чак кандай экен? 인사했어요 же болбосо 했습니다 десек болот экен. айтып салды сууктур, 나왔습니다. чыкты дейт. чыкты өткөн чакта. чыгуу деген сөз эмне экен? 나오다. 나오다, 치고 되겠어. 빌리겠다, 보나? 나와요, 나오다, 나가다, 즉각 치고, 나오다, 지급 킬. 넘어지다, 넘어졌습니다. kulak düştüm değil. kulak düştüm. Niye kadar kulak düştüm degan? 넘어졌습니다. kulak degan ne ekan? 넘어지다. 넘어지다, kulak. Keyinki kayıp했습니다 deydi. Kayıp했습니다. Registratsiya kıldım deydi. Registratsiya kıldım. Registratsiya kılуу деген kayıp hada. Kayıp hada деген registratsiya kılуу. Registratsiya kılıp жатам деген кандай болот? Kayıp 해요. кылгам. Kayıp 했어요. 제 했습니다 eкен. 조 кайсы? Keyifli chatta olib Ya. Keyim hada oyunu var. Keyim деген oyunu var. Keyim hada. 일하다 이슈. 무슨 웹사이트가 가입했습니다 дегени туура келет экен, ошондо кайсынысы болот? биринчиси туура келет экен. түшүндүк, но текстти түшүнбөсөңөр кайра угуп, пауза кылып, көчүрүп жазгыла. Бүт сөздөрдү, грамматикаларды, билбеген грамматикалар толуп тура. дагы үйрөнө турганыңар көп. 22-치, давайте. 바루시 주말에 뭐 해요? 이번 주말에 같이 축구할까요? 미안해요. 저는 주말에 컴퓨터 학원에 그때께 시간이 없어요. 네. Qaysinisi bilgan so'zlar ekan. Chukku degan so'z ne? Bugun so'rayib bo'lmoqchi. So'rayman. Chukku. Oy, chukta degan o'li boshqa chukta. Chukku degan so'z bu, chukku. 축구하다 ne ekan? Ya? 축하합니다. 그것도 축구하다. 운동 뭐? 운동 degan so'z bu. 운동. 니도 운동. 무 스포츠. 축구 몰라요? 남자들이 좋아해요. 스포츠는 몇 türü? Futbol. Жаттагыла деп кечээ муштусуңар да? Эчтеке айтпайсыңар, чукку деген сөздү. Тесттен кантип өтөбүз атасыңар? 자, 니네 구토로가 파루시 주말에 뭐 해요? 니는 소로다. 주말에 뭐 해요? 됐어. 와크 깨도다. 주말에 뭐 해요? демалыш günü 뭐 해요? Ne kılasın? 이번 주말에 같이 축구할까요? 이번 주말에 이번 달, 이번 주, 이번 주말 이번 다음 되게 기인기 다음 기인기 өткөн 지난 이번 주말에 같이 축구할까요? 네, 같이 저거 축구할까요? futbol 축구할까요? 네, futbol oynayalım de. 미안해요 de. 미안해요 되겠니 뭐? 죄송합니다 되겠어요. 죄송합니다. 미안해요 되겠다가 geçirir. 저는 주말에 컴퓨터 학원 되겠니 되dik 장을 학원. курс 장을 학원. 아까가 학원 деген сөз көп шығады. дұрыс сөз шығатын айше. 컴퓨터 학원에 барғандықтан деген грамматикада барғандықтан 시간이 없어요. уақытым жоқ дейді. барғандықтан деген қай жерде таба аласың? 1, 2, 3, 4 қайсынысы? 걸려서 дейді. мысалы 걸려서 деген сөз бұл 시간 деген сөзмен көп қолданылады. 시간이 걸려요 дейді.
이 시간이 걸리다, 걸려요, 걸리다 되는 소스. 와끝 기tet 되는 소스. 와끝 기tet. 시간이 걸리다고. 와끝 개투. bu 걸려서 개투게나 걸려서 ketgendikten 뭐다? 여서 olutpayбы. 들여서 bu 주다 되는 소스는 сылык түрі. 총 кишилерге. Bilgendikten beri. bu бергендиктен 들여서 믿다. bu эмне билебиз буну? Bilmeden. 믿다. Tak жаңағы 이셰누 믿다. Bilgendikten. 이셴겐딕ten 믿어서 되나? 이게 다니다. 다니다. bu 바로 되는 소스. 바로 가요 되는 소스. 가다 되는 가요 다니다. bu эми дайыма бара турган жерде танида дейбиз да. дайыма барабыз го бара турган жерде. баргандыктан кайсы болот? жок, төртөн. төрт. 네, 다녀서 그냥 가나 옥그를 바루시 주말에 뭐 해요? 이번 주말에 같이 축구할까요? 미안해요. 저는 주말에 컴퓨터 학원에 다녀서 시간이 없어요. 그러니까 시간이 없어요. 와끝? 와끝? 없어요. 없어요 되게 söz çıkış gerekseydi. Жоқтың орнына уже количество 없어요, 있어요. Geç kayıt dağıstır어. 없어요. 준득에 조가 있을겐 정답은 4번입니다. 긴긴 어디 안 좋아요? 아파 보여요. 며칠 전부터 기침이 심해서 병원에 갔어요. 약을 먹었는데도 안 빌득해. Так, не 될게 어디 안 좋아요? 냐 어디? 가약다 안 좋아요 되겠니? 안 좋아요. жақсы емес. жақсы емес. 어디 되ген? қайда? жауап болса бұл жерде 어디 안 좋아요? қайсыл жерің жақсы емес дейді. орға қатта. 어디 안 좋아요? дейді. қай жерің жақсы емес дейді. басыңды, көзіңді, 머리, 눈, 코, 귀, 입, бетті, 얼굴 дейді. 얼굴 되게 сөз қосып 얼굴, бет. 어디 안 좋아요? 네, 다시 жақсы 됐어요. 아파 보여요. 네. қарала, бұл сөз бар да? 아파요 деген сөз не бұл? 오르와 아파요. 연 орнына 보여요ны қояды екен. 보여요. бұл қай сөзден келіп шыққан? ода деген сөзден келіп шыққан. 보여요, көрінеді дейді. көріну деген сөз. көріну. анда не бар? 아파 보여요. орылу көрініп жатасың дейді. 아파 보여요. орылу көрініп жатасың. мысалы, бұлар эмне қосылады екен? сынаточ қосылады. сынаточ. сұлуны не дейді қыздарды? 예뻐요 деп өзгереді, а? 예뻐요. сұлу көрінесің қандай болады? 예뻐? 보여요. 연된 орнына 보여요ны қоясың. ошондо сұлу көрінесің, а? uzun. uzun. 길다. қанша өзгереді? 길어요. 맞다. бұл жаққа жүріп кетеді да. 길어요 деп оқимыз. 길어요. не болады? uzun көрінеді. жоқ болып кетеді да. 길어요, uzun. 길어 보여. uzun көрінеді. 길어 보여요. 길어 보여요. 나 이런 거. 남도 не дейміз? ай, 남도 ал 달다 турайлы. 달дан дейді қызы болады. ал анда қатты көрінеді. қандай болады? 달아요. 뭐였다? 달아 보여요. 맛있다. 한쪽 그릇 우측 작가 맛있어요. 한쪽 그릇 뭐 남도 그릇 다막 그릇 남도 그릇 되지 내가 맛있어 보여요. 걔나 맛있어 보여요. 이 준득분 자 니네 아파 보여요. 니게나 이 어간데 그러다스니 며칠 전부터 기침이 심해서 병원에 갔어요. 약을 먹었는데도 안 돼. 자, 며칠 전 돼. 며칠 전. 며칠 되게 오늘 며칠이에요? 내가 쓸 봐. 오늘 며칠이에요? 쓰여야 소라. 며칠이에요? 물어봐. 응.
아이, 몇 시예요? 몇 시예요? 사at kaç oldu degen 몇 시예요? Esnediga? 몇 시예요? saat kaç oldu? 오늘 며칠이에요? degen bugün 나타는 surada. Bugün kançası de. Kançası. Bugün kançası. 오늘 며칠이에요? 몇 시예요? saat kaç oldu? Bu başka. 자, 며칠 전부터 며칠 되게 bir neçe gün 되겠다고 들었고요. 며칠 전부터 bir neçe günden beri değil. 며칠 전부터 부터 되게 얘기는 단 되게 미쳐야 여기서 문제대 beri değil. Bir neçe gün 되게 ne dekemiz? 며칠 전부터 bir neçe günden beri bir neçe günden beri 뭐다? bir neçe günden beri 기침 되게 얘네 organды жаттатып беле өткөнбүз 기침 деген. 기침 деген жөтөл. 기침 деген жөтөл. 열 나다 деген сөз. Bu temperatura болу. Temperatura болу. 열 나다, 기침이 나다, 콧물이 나다며 콧물이 나다. 콧물 деген сөз. 코 되겠니? 물주. Не деп айттық енді бұл 콧물 나다. маңқасағы мұрдыдан су ағып жатады деп ұрғанда мұрдынан су ағып жатады дейміз ғой. Мұрдынан су ағу не екен емес? мұрын деп қойын, су ағу деп қойын. Су ағу. мұрындан су ағып жатады еткенбіз да. 콧물이 나요. мұрындан су ағып жатады. 열이 나요. температура 올라жатады. 기침 деген екен? жөтел 심하다. 심해서 돼. 해서 된 게 무슨 미쳤어요? 해서. 극단 미쳤어? 심하다 деген сөзге қосылып тұр да. ой. 심하다. 살짝 қалды ма? 심하다. 심하다 деген бұл неме? дықтан. 심하다 деген күшті да. 심하다. сильный деп айтады. Ошондо жөтел күчтүү болуп атат деп айтат беле? Катуу деп айта аласыз биз, Катуу. Жөтел катуу болгондуктан 병원에 갔어요 дейт. 병원. больница, оорукана, больницага 갔어요? бардым. 약을 먹었는데도 나를 içsem dağı deyт. жесем дагы деп турат, 먹어요. 는데도 деген грамматика. 는데도 деген не екен? 는데도. жесем дагы. дагы екен, дагы. барсам дагы. 가는데도. ұйықтасам дагы. 자는데도. көрдүңөрбү? биздики кылсам дагы. дагы екен, жазып койдум, ошондо ичсем дагы 약 деген не ал? аптеканы не дейбиз? 약국 дейбиз, 약을 먹었는데도 дейт. 나를 ичсем дагы 안 деген терс түрдө жооп берет, айыкпай койдум дейт экен, сакайбай койдум, айыкпай койдум дейт экенбиз. эмне экен ошондо? 생겨요 дейт. пайда болуу. 생겨요 деген бул пайда болуу. 심해요 деген катуу. жанагы 기침이 심해서 дедик го, жөтөл катуу болгондуктан. 지어요. эмне болду экен бул? 짓다 деген сөз да. 지어요. куруу деген сөз. куруу. кийинки 나요. 낫다 деген сөз. 낫다. бул айыгуу деген сөз. айыгуу. бул 짓다 деген сөз. 짓다. куруу. сөздө жазгыла. 짓다, 낫다. 받침인데 너가 스와라 받침되기들. 스와 жок болуп кетет экен, 낫다, 나요 дейт. айыкпадым дейт. 안 나요. айыкпадым болуп калат экен, 안 жок болсо, 나요 болсо эмне болуп калат? айыктым. 안 나요 болсочу? айыкпадым болот экен. так. түшүнүктүү, 짓다, 지어요, куруп жатам. 심해요. эмне болду 심해요? катуу болду. жөтөл деген эмне болду?
기침, 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 기침. Bizim bu benim 기침dir. Bu benim 기침이 болама. 기침, en 기침 болады деп айтамыз ғой. 기침 деген мен жөтелім екен, бұл мен жөтелім екен, балаларына. En küçülür. Так, 기침. 며칠 전부터 기침이 심해서 병원에 갔어요. 말입산 ne dedik? 병, 병원. 에코 갈나? 24. Давайте. 9월 12일에 광주에 가려고 해요. bugünkü gramatik. 전화가 gramatik. 가려고 해요 되겠니? 오전에 가야 하는데 비행기가 있어요. 네, 오전 9시 비행기가 있습니다. Bildikleri. 네. Так, бұл немеге çalıp тұра? Аэропортқа çalıp тұрда? Bir tur firmaға же немеге? Билет сатушы, авиакассаға. Айтып отырады. Не деп 9월 12일에 12일에 광주에 가려고 해요. 몇 bilgen сөздер құтырып алады. Сентябрь. 12 сентябрьда 광주 деген шаар бұл. 광주 шаары. 광주 шаарына 광주가 가려고 해요. Arayın dedi. 네, 말아인 деп жатам. 오전에 가야 하는데 오전. Ertemenin 아나 녹음이 그라마티카 야 하다. 는데 деген эле дегенда. 그려고 해요 деген нимеда? 은 деп жатамда. 은 деп жатам. жаңа айттым ба? 은 деп жатам. Uro al üçün. Üçün. Қайсы ноғы? 그려고 해요. 이 ошо. бет ноғы запись болады да, ошону кайра түшүнбөсөң кайра көрсөң түшүнөсүң, а? 자, 오전에 ертең менен 가야 하는데 야 하다 деген керек дейт. 야 하다 деген керек. 가다, 가요고 туурабы? 요нун ордуна 야 하다ны коет экенбиз. 가야 하는데 요 барыш керек, а? 먹어요 эмне? жеш керек кандай болот? 가다. 이 에살루. 쉬어요. 쉬어요. 그랬다. 쉬어요. 쉬어야, 쉬어야 하다. 에살루 керек. 쉬어야 해요. deyipsa, 쉬어야 하는데, 는데 되겠니까? 는데 엘레 돼. ошондо 오전에 가야 하는데, 오전에 가야 하는데, ertemenin barış gerek ele de ertemen barış gerek ele 비행기가 있어요 네 비행기 잠깐 쓰 오토바이 자전거 승용차 되게 쓸수 맞지 비행기 비행기 emniyet 됐어 비행기 어이 자전거 emniyet 자전거 maşına 에이 자전거 마시나 오사 велосипед 승용차 emniyet 승용차 sedan машинасы машина 버스 오토바이 бұл жерде 비행기 emniyet самолет 기차 emniyet 기차 기차 поезд 비행기 emniyet самолет 비행기가 있어요 네 있어요 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 бар деп сурады самолет бар deyip ertemenen keteyin dedim ele самолет бар deyip ne deyip 오전 9시 비행기가 있습니다 네 самолет бар 취소하다 деген сөз мына жерде 수로 береді просто 수로 біздікі ши kestimika деп сылық түрде сөйлеп жатады да ши деген бұл сылық түрдің немесі мүшесі сылық бұл құтырбай сылық түрдің мүшесі kestimika деген бұл келер жақтың 수로сы болып қалады екен ошондо 취소하다 деген сөз да бұл 취소하다 отмена кылуу отмена кылуу 이게 도착하다 예약 이게 뭐 예약하시겠습니까? 예약하다 됐었잖아. 예약하다죠. 예약하다. 네, 수수 жаза 이게 도착하다. 뭐요? 도착하다.
Merinbek, bilesің sen. 도착하다. 출발하다 되겠니? Hemen söz verin. İyi, yol verin. 출발하다. 출발하다면 도착하다 bir жат다가 var. 출발하다. Men жана видео тартып жібергем. 버스, автобустар жөнүндө. 버스에 타요, 버스에서 내려요. 출발하다 эмне? 출발 деген сөз. 바로 чыгуу, жолго чыгуу. 도착하다? жетүү. Кайра көргүлө ошол видеону. жетүү эмне экен? 도착하다. Значит, 도착하시겠습니까? жетесизби дейт. 주소하시겠습니까? отмена кыласызбы? 렌트하다 дейт. машинаны арендаға алуу. 렌트하다. машинаны арендаға алуу. же болбосо бир техниканы арендаға алуу, арендаға алуу. Я. Кайсы? 출발하다 бул чыгуу жолго. эмне экен? чыгуу, жолго чыгуу. көчөгө чыгуу эмес, жолго деп кашан жазат. жолго чыгуу. бир жака чыгарды. 출발해요 дейбиз. Анан 예약하시겠습니까? 예약하다 деген бул бронь кылуу. бронь кылуу. Кайсы болот экен жол? 4 экен, бронь кылат да туурабы билетти. Аэропортко чалып алып, бронь кылат. Ошо 예약하시겠습니까? бронь кыласызбы дейт. Ушунун баарын көчүрүп жасасыңар. кайра угасыңар. 자, кийинки 25-чи акыркы суроо. 오늘 또한 씨 생일 파티는 공장에서 가까운 곳에서 하니까 모두 오세요. 죄송해요. 저는 일이 있어서 빌리게 클라우바입니다. бардыгында бүгүнкү грамматика экен. жана грамматика 을, 수, 있어요, 있다, 제 없다. бул эмне эле? кылалам же кыла албайм? 할 수 있어요 деп айта алса, 할 수 있어요. кылалам. кыла албайм. 할 수 없어요. 수 있어요. или 을 수 있다, 없다 деп жазып коеюн мен кыскача. негизи 없다. 오늘 дейт. туан 씨 생일 파티. туан мырзанын 생일 파티는 공장에서. 생일 파티. 생일. туган күн. туган күндү эмне деп экенбиз? 생일 деп экенбиз. 파티 деген вечеринка. 파티. туган күнү вечеринкасын 공장에서. 공장 дегенди биле алгыла. завод. силер орусча карасыңар. 공장 карасыңар. завод эмне экенбиз? 공장. 공장에서 дейт. заводтон бул эми заводтон 가까운 곳. 가까워요 деген эмне? 가깝다 деген сөз. 가까워요. жақын. 가까운 곳에서. 곳 деген бул жер. жай. место. жаттаганбыз буну. место. 곳에서 하니까 дейт. 니까 деген грамматика өтпөгөнбүз бул дагы. этиш жана сынаточко кошулат. бул дагычы. сынаточ 니까 же ы니까. дыктан бул жанагы эле дыктан грамматикасы. асо осо йосо окшош. болгону асо осо йосодо жана касо могосо деп могоё ё ошолорго карата коюлчу эле го. бул же никка. падчим бар, падчим жокко. баргандыктан кандай болот? падчим жок сөзгө каника. жегендиктен 먹으니까. жегендиктен болуп калат. көрүңөр оңой эле. 가니까 먹으니까. значит 하니까 모두 오세요. 모두 деген бардыгы. 오세요. келиңиз дейт. 이렇게 오신다. 오늘 туан 씨 생일 파티는 공장에서 가까운 곳에서 하니까 모두 오세요. не дейт ошондо? которгулат дейсиз. Местага бардыгыңыз келиңиз. полный. бардыгыңар. бүгүн туан мырзанын туган күн вечеринкасын заводтон жакын жерде кылгандыктан, моду осе요. бардыгыңар келгиле. моду деген эмне экен? бардыгыңар келгиле. 죄송해요 деген. 죄송해요. 저는 일이 있어서 이ş kılam. 어서 Kılamdan.
일이 있어서 있어요. 하니까 들어. 해요 들어. 있어요 없어요 없냐? 신발. 이 신발 어서 말 먹은독단 참석할 수 없어요. 추천할 수 없어요. 초청할 수 없어요. 한턱 낼 수 없어요. артынан баштайлы. 한턱 내다 되겠니? 야, 몇몇 한턱 내다. 한턱 내다 되겠어. 내다. 한턱 내다. 사막 아웃베르. 있잖아, 보통. 사막 아웃 베르. 아니요, 어떨 것 같아, 뭐. 한턱 낼 수 없어요. 돼. 아웃베레 알바인. 아웃베레 알바인. 돼. 할수 없어요. 있어요, 없노가? 그런 말이지. 을 수 있어요, 없어요? 을 수 있다, 없어. 그와와 이제 그와 알바이마. 무지대 한턱 낼 수 없어요? 사막 사뜻 아웃 베레 알바인이다. 사막 아웃 베레 알바인데. 초청할 수 없어요. 초청하다 되겠어요. 뭐 차크로. 초청하다. 아, 차크로. 이 자체가 아웃바이 어떻게나 이게 추천하다. 추천하다. 있잖아, рекомендация беруда. Рекомендация білесіз, да? орысша. Рекомендация. Рекомендация беру. мында 순수도. 추천할 수 없어요. 순수도 되나? 순수다에 알바임. 참석하다. 참석하다. 뭐 같으슈 돼요. 참석할 수 없어요. 네, 같이 알바임. 얘가 같이 알바임. Emniyege katılmayken sebebi 일이 있어서 됐다. işin boğunduktan 일이 있어서 참석할 수 없어요. 무슨 말은 videodan göçülük жазабыз. Ошол ушу менен булар бүттү. Ушу текст бүттүк. 2015 жылдын ilk изин бүттүк, а? Мен тик изин мынакей даярдап койдум ужечи. Мынакей 24, 25, уже 26, 25, 26, 28 кетет да. Ушуну кыла беребиз. Мына 26, 27, 28, 29, 30 ушуларды көрдүңөрбү? Аудиосу менде бар. Ошону кылабыз. Азыр болсо бир сыйра китептеги сөздөрдү да берип коеюн. Бир эски сөздөрдү кайталайлы. Анан жаңы сөздөрдү не кылабыз? Жаттайсыңар, кайсыл жерге жеттик эле? 17 сабакка. 17 сабакта тест бир сыйра кайталайбыз да жаңы сөздөрдү да айтып коем, ошолорду көрөбүз. 17 сабак 198 бет. Он жетінші сабақ екен, а? Я, 숙소, жатақхана. 기숙사, жатақхана. 숙소 деген жатуучу жай да. 숙소, жатуучу жай. қарайбыз. тоон эмне деп экенбиз? 여행지 деген эмне темасы? 여행지. саякаттоочу жай. 산, 도, үңкүр, 동굴, кийинки водопад, 폭포, көл, 호수, дария, деңиз, дария, 강, деңиз, 바다, неме, сом, арал, сом, кыргыз акча, сомду не айтып коебуз? ошо, арал экен, горячий источник, ончон, он деген чон деген миң. 10 миңдик, ончон, ысык суу, ысык суу, 10 миңдик жерде, ончон. 유적지, тарыхый жерлер, эски жерлер, тарыхый жерлер жанагындай бузулган жерлер, эски калып калгандар, минсокчон. О, калган, илгерки айылдар, Нори коңгон. аттракцион, парк аттракционов, драма 촬영지, драма тартылган жер, сериал тартылган жер. кийинки 아름답다 деген 아름다워요 деп айтабыз, кооз 아름다워요. кийинки 유명하다,
벨그룹 유명해요. 이 경치가 좋아요. 네. 호스 브르로다. 호스 자라틀. 사람들이 친절해요. 아담다를 모르게 이렇게나 친절해요. 작샤담다 이렇게나 사람들이 친절해요. 딱. 나. 보이다. Бүгін тестте шыққан грамматика. Бізге көрінеді. Немелерге, бұл жерде көрінеді емес екен, бұл жерде неме, бұл беркизи грамматика, бұл башқаша. Эчтери қосылады. Бұндағы үстіртін айтып кетемін, эчтери қосылады. Үп көру деген грамматикада, үп көру. Барып көру, кайо, йонның орнына қойылады. Ка, 보아요. 그래서 이제 өткен чак. 봤어요. 가봤어요. 몇 받으시죠? 가봤어요. 말을 көргім. көрдім. барып көрдім. барып көргім. 가봐요. барып көрім. 이 가요. 뭐다? 마시다. 엔не бұл? 마셔요. 그래서 마셔요. қайсының орнына қойылады екен? 마셔. 봐요. 우측자가. өткен жағы 봤어요. 뭐 어떻게? 마셔봤어요. 이 집 көргім. тамақтану. 먹어요. 연어나 걸었겐 봐요. 먹어 봐요. 먹어봐요. 잽걸. 잽걸음ız. 잽걸금. 먹어 봤어요. 어떻게나? 스포츠맨 마시고 마시급 짰다면 파인트 따스. 운동해요. 파인트 게 스포츠맨 마시급 걸금. 운동해 봐요. 되게 뭐 스포츠맨 마시급 걸. 걸금 болса 봤어요. 걔나 스포츠맨 마시고 көргөн 운동해 봤어요. Түшүнүктүүбү? Оңой эле экен. Бирдекени кылып көргөм, ып көрүү кыргыз тилинде эле. Болгон жана могоё, yo'lordun эле ордуна коет кезге. 운동해요, 운전해요. машина айдап көргөн кандай болот? 해요. 가봤어요 эмес. 운전해요는 эле 요ну алып коесуңар. 운전하다дан албагыла, хада ал башка грамматикаларда жана дан ордуна коюлат. Бул жерде 요нун ордуна коебуз деп жаттасаңар оңойраак. 운전해봤어요. 잉 сөздөр. 자, 예кен 여행 준비와 활동. 여행, 사야갓, 여행. 예кен 사야갓 준비 деген даярдануу жана 활동 кымыл аракет экен. 여행을 계획하다. 예кен бул? 여행을 계획해요. 사야갓ты пландоо деген сөз 예кен 계획해요. 계획하다. 여행을 준비하다. бул эмне? даярдануу, 사야갓가 даярдануу. 표를 사다. 표 деген 예кен? 네, 표를 사요. 숙소를 예약해요. 예약하다. мына чыгыптыр көрдүңөрбү? Броюн кылуу жанагыны уже билген сөз көрдүңбү? Жаттабадыңар? Жана тестте чыкты. Ушундай да. Сөздү мына бүгүн жаттабай койсоңор, эртең ошо тесттен чыгат. Анан билбей каласың. 예약하다 дегенди мен өткөндө берген экенмин, өткөн жумада. Пятница күнү, суббота сени жаттабадыңар, ошон үчүн жана тестте 예약하다ны түшүнбөй калдыңар, 예약하다, броюн кылуу. Суксо, жатакананы броюн кылуу, бул жанагы общежитие эмес, кисукса ал башка. Бул эми жатуучу жайды да, жатуучу жайды броюн кылуу. 짐을 싸다. 짐을 싸요. өз негизи чим деген эмне? Буюм же груз, 싸다 деген отдельно алганда эмне? Бөлөк алганда. арзан деген сөз 싸다. Бул жерде салыштырууда келип калат экен. 출발하다 мына жанагы сөз. 출발하다. чыгуу, жолго чыгуу. 출발하다. жана билбей койдуңар. 도착하다. жетүү. 출발하다, жолго чыгуу, 도착하다, жетүү. 짐을 풀다. буюмдарын чыгарууга. 묵다. мындай жайгашуу деген сөз да. 묵다. мен мисалы бүгүн бул отельде жайгашам деп айтабыз го. 묵다. 박물관을 관람하다. мынакей 관람하다 деген сөз чыкты. Мээринбек 관람하다. эмне бул? 보다 деген сөз, 관람하다. көрүү. музейди көрүү, музейди мындай көрүп чыгууда. 관람하다. 축제를 구경하다. 축제 деген фестиваль. фестивальды
Айланып көрүү, 구경하다. 기념품을 사다. 기념품 эмне бул? Kino. Değil. Kino film. Kino bu ne? Kino эмес, 기념품 эмне бул? Buyum satın al. Кандай буюм? Эстеликке буюм сатып алуу. Жаңағыдай сувенирди сатып алуу, 기념품을 사다 экен, а? Так. Келер чак карагылай. Мундагы үстүктөн айтып кетем. Видеодон көрүп жакшылап неме кыласыңар, муну тексттерди окуйсуңар китептен өзүңөр. Ылкоэо келер чак этишке кошулат була. Или сын атоочко да кошулат экен. Сын атооч. Сын атоочко да кошулат экен. Экөөнү тең кошулат. Сын атооч жана немеге келер чактын мүчөсү. Кандай экен? Келер чак. Ылкоэо экен, а? Бул эки түргө бөлүнөт экен, а? Ылкоэо же лыкоэо. Патчим бар этиштерге икта деген даанын ордуна коюлат. Илгылкоэо болот экен. Эмне болуп калат бул? Окуйм деп келер чакта айтып атат, а? Китепти окуйм, а? Илгылкоэо. Патчим бар жейм деп кантип айтасың анда? Окта. 먹을 거예요 деп келемиз, а? 먹을 거예요. 이 받침 жок сөз экен. 자다, уктооба кантип өзгөрөт экен? 다는 ордуна ы 받침 кетип калат экен, а? 잘 거예요. 바로 кандай болот? 가다, 갈 거예요 болот экен туура. 갈 거예요. келер чак, келер чак. барам, келем, жейм, ойнойм, уктайм, турам деген сөз да. келер чак деген эле ошол. Мына келер чак да. Кайсыны? Мына илгил 거예요. окуйм дедим. келер чак дегенде келер чакта сөздү эле айтасыңар, бул жакта мүчө жок. А? Ошо барам, келем, 먹을 거예요. жейм, ым деген мүчө. ым деп айтып койбойм, мен ым деп жазып коеюн. ым деген мүчө. Эгер мен сүйлөсөм, эгер бирөө сүйлөсөчү, ал болсо барат, келет, жейт, ойнойт, а? Анда йыт болот экен, а? Бул келер чак деп эле өзүңөр ошол ылайыктан которо бересиз. Маңызы болгону ал же бул деген алдына келип калат да. Кыз же киши, апам, атам депчи. Ошолор келет. Кыргыз тилинде деген. 갈 거예요. бул болсо барат экен, а? 잘 거예요 уктайт. Уктайт. Кийинки алда бул билүү, а? Патчимде ы бар сөздөрдө ы менен ы бирип кетет да, жөн эле 알 거예요 болуп калат экен, а? Я. билгим келет эмес, 알고 싶어요 ал. 알 거예요. билем деген сөз да. кийинки 살다. эмне бул? жашоо, жашайм. эмне болот? 살 거예요. жашайм болот. туура. 살 거예요. 놀다. эмне бул? ойнойм. 놀 거예요. көрдүңөрбү? түшүнүктүүбү? Так, кийинки сөздөр. Сөз көп жатташыңыз керек, ошон үчүн мен силерге сөз көп берип атам да. 18-ci темадагы сөздөр экен. Эмне экен? Босуна чиачол을 타고 가요. автобуска же дейт. Но на деген же деген мүчө да. 보스 дегенде 받침 жок экен да. босуна чиачол을 타고 가요. автобуска же метро, 지하철 деген метрого отуруп барам дейт. 타고 가요. Буну мен силерге сөздөрдү айткам уже тиги жакта. Бирок бул жерде уже башка сөздөр экен. Эмнелер экен? Транспорттардын түрү экен. Транспортты эмне деп коет экенбиз корейче? 교통 deymiz. 교통. 교통가 карайбыз. 마을 버스. айылдарга каттоочу автобус. 마을 деген айыл деген сөз. 마을 버스. 시내 버스. шаар ичи автобусу. шаар ичи каттоочу автобус экен. 시내 деген шаар ичи. 시외 сырткары неме да, жана загород деген. 시외 버스 болсо загородный автобус или косок 버스 деп коет экенбиз. экспресс автобус да, жана токмокко, кантка же сокулукка кеткендер, а? ошону 시외 버스 же косок 버스 деп коет экенбиз. такси, 기차, поезд, KTX деп коет. же болбосо косок 열차, скоростной поезд, ылдамдыктагы поезд, жана тез ылдамдыктагы поезд да. 지하철, мынакей метро. 지하철. 지하 деген подземка. 비행기, самолет, жактайбыз. 배, кеме. 버스 정류장도 айтасың. 버스 정류장 остановка, автобусный остановка. Аялдамасы экен. 버스 터미널, автобусный терминал, а? терминалдар аркылуу кетебиз, а? 택시 승강장. бул таксинин остановкасы да, 승강장.
기차 yok. Vokzal. 기차 деген poyezd, yok деген vokzal. Poyezd vokzali. 지하철 yok, станция metro. Станция metro. Metro stansiyasi. 공항. 공항. Ne ekan bu? Aeroport. Yogek terminal. Passajirskiy nima ekan a? Paraxodlarning nimasi? Terminal ekan a? Keyingi so'zlar dag'i. Buga da qo'shimcha da so'zlar ketarkan. No so'zlar da ekan a? Unaki. Aslında bu 213. betteki şu kitap boyunca, canlı kitap boyunca. 출근 시간. 출근 деген işe бару уақыты. 출근 işe бару 시간 уақыт. 퇴근 시간 işten қайтып келу уақыты екен, а? Үйге қайтып бару уақыты. 퇴근 시간. 출퇴근 시간 бұл час пик уақыты. час пик деп бота. Ертемен жана түштөн кийинки ишке бару келүү уақыты екен, а? 출퇴근 시간. 차가 막히다 дейт. 차가 막혀요 деп өзгөрөт. 막혀요. бұл пробка болу. 차가 막혀요. машина пробка болды деп айтабыз го. 차가 막혀요. пробка экен деп. 이동, кыймыл аракет. Буну мен видеону отдельно тартып жибергем, а? 타다, 타고 가다, 오turup 바로 버스를 타고 오다, 오turup келүү, автобусмен 오turup келүү, 걷다, 걸어요, жөө басуу, 걸어가다, жөө басып баруу, 걸어오다, жөө басып келүү, 내리다, 내려요, түшүү, 갈아타다 или 환승하다, пересадка кылуу, 지나다, өтүп кетүү. Ушуларды жаттайбыз баардыгына. Ошо менен сабак бүттү.